Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingelang ka bakerpang ka balalong ha ka khan nyotrik ubanai jemang 8,000 apun rio ha Niamkhasi College Shillong ya ka balawan bani shimenta da ka Niamkhasi kmi sengba ki nongshat nongkhen hinyo skum hinyo trep sengkhilang senra joai senra Niamtre Shillong senkentu senra khat ardoloi senra tuber senra riliang senra nartiang senra minso bat kiwede ki nongmi khmat ki Niamkhasi senra Kila shim ya karai lada pendap hagi got ya ka kerteng niam habawan lum ya ka Khanasamari lani ka census 8,000 apnyo kidei ban Thoh Niamkhasi Niamtre haba ya kren bat kinong Thoh kubor minta kasi ka artarik ubanai jilio 8,000 apunrio uba PD nong rum ubere u vice president ka Niamkhasi keme ulakentu ya baro kiba bat ya ka Niam Tynrai lada wan kiba shim kerteng ha Khanasamari ban pendap ya kan Niam dei ban Thoh bet Niamkhasi Niamtre namar hakini ki snem balaled ki juai bet bam dei kristan ne ki weipat ki badang bat ya kan Niam Tynrai ulai thu bakat kum ka jing yo lum ka jing khen ki badei ha kan Niamkhasi Niamtre ka jing don brio ka long palat ya ka saw lak ngut bat kin sa yo jing khen kham janai andala penmi ha ka census 8,000 apunyo dan publish semua orang Pak Presiden juga saya kasih kemih bagi ki nong nikmat bagi press daripada print ke elektronik media bagi layawan banyak dong dekat bagi kita kita meet banyak keren halo ki bentah ki bedai buat ke Niamkhasi Niamtre mentah kesini akan dikejingilang Bila don arteli kimat ke dunia keren. Kawai kemat ke benengkong kedai ha kaba dari jing menjur lang. Diki sengrat akeleng ka Jandia Hills. Diki sengkilang kisengba kinong syak kinong ken. Bat Niamkhasi kebadan Hakasi Hill. Da kawai kesur na benta kani sensus kaba 8,000 arpenyo. Nilai ya menjurlang ba ya kan Niam Tynrai in ai no reka kerteng Niamkhasi Niamtre bat ya kan nilai menjurlang lay soilang lagi nong mikmat widon takasni bat ngin sapelat no hi matakasni syak press lang jong kikon nyotrep nyosa bahaba kiwan kinong shim census haki yeng joki haba ki kli ya kerteng Niam kin ong bet baka kerteng juga Niam jungi kedai Niamkhasi Niamtre ti gene kedai ga benta ka benengkong bat kadau ba bangi jit yak ni kerteng kalong ba haki census ki bela judap Ya kiba bat makso Allah ke Niamkhasi ke Niamtre kinong Thoh census habak li ke Niam joki ipenrung bet yangi kung kita ki non Christian niki other faith and persuasion menta central government lembaga Ministry of Home Affairs lapha da ka directed aba shaikda ba kinong Thoh census haba ki kli kino ilong yeng ni no brio ka brio ya keteng jogi Niam jogi ki dei ban Thoh ba kum ba ki ong kito kilong yeng ne kito ki individual kimla ban le da kumwe pat kedai ka ba ningkong bungi kren but kini minta kasngi ko mga umitan ni sa plat bak ba ken yo jigtip lang ki kon jong minyo trep nyosa de kini galyang bidai ba kini census aja nyo atin katang ilaya keren ba hagi jingja ki manang syudap ja hagi ni ki khendiak senam Bachuwa ba ni kerani kita hagi jingja
Ihap ya hindiat. Halo ke history. Jogo ni ke jela jongi nado kapor ki B1 ki dole kita ki British ki ban senchar ya kini ki rilo jongi ki lemo wanderkat mat ki missionary ki bawa nelap ya kan yang Kristen. Bat bon ki khasi ki lalai bani keduk ya kan Niamtre kan yang Kristen. Tak haduk mentah ya kami halia jongi laong kata Christian majority state. But ni kibedon hak Niamkhasi Niamtre di laong ki minority. Nyuma kata compare. Namal ba kanyam hi asyong hawai pawai ubreo na kabreo ya kano kanyam ba jet. Ya Vice President jom Khanasamari dalam ai gitu kejengkeran nak minta banyak tiplang bro kon Niamtre nyoskom kita syong besar apa gene kepri jong ni te hak jing dai bag jing kendok lang taksi ni yang Tynrai juai ni aku burlang ba minta ni don ke jing dai ke bacan ha Tynrai ki badon po region dia ba Niamkhasi ba kum joro ke Khanasamari ke badon security area ba ni yang scam ba ni teli melon ba penek pensa ya ke Niam ya ke hukum ya ke dustur ya ke riti tang gini kinten ni suka kan pusat hak press ki press and print media ni kuat ban yo jing sai kinjat ban syang isno ba bilang rak wei ko Niamkhasi te balik ka duk nok tu Niamkhasi balik pion rak nok Niamkhasi Niamtre Kam simtu. Wi kalong kani kerteng ke bangi ai mentah Niamkhasi Niamtre. Kalong kamalong kini ki we ki jat Niam. Chu anuk sai pi Christian. Hapa ki Christian ki don ki sek. Catholic, 7-day Adventist, baptism, di Presbyterian kini ki sek. Tengiru kene ki ang Niamkhasi Niamtre. But Lada ka don ka kolom bade haka census ya kita kisek tu ki parkur ki parkajungi kila aban a ya kata ka kenhon ka bakidon mo pi ong kintan Niamkhasi Niamtre Niamtre they form a part of the denomination mo ang contemporary Christian kadang kerteng Niam kabakdu ya kebikibun ki denomination hendak Thoh kalau kaji percaya beda pada kerteng Niam menci ongi dan bok bahkan ni kemudian nilai tunjuk jemut mentah nadu hajar sitau kai kata ka manhab ya baru haji pun hajar di baru sekedar kadang ngom kajeng persiap ringi sumdan bok ba kani kadai kasin ka baar kani kesi nila sim da kan ni kaju opodi ha ka Niamtre min suwa na Lada rumi lawan yang kaju menta kadai ke confirmation pakani lalong kajeng ya sup menjelang ha ka bri ni grab bangin ya ada kata kerteng Niamkhasi Niamtre dia kepada patkan ni kai nan suong balingi tiang kan ya kita sibun ki egi sembuak ke bakrau hendak kan ya kawai kalong ni kacing ruspat ni dah but ki dialects preparation of dialects dah ni kamu kadon bukan setap ni la nilai cultural level dan linguistic level di kami dan lu kamtam ha kajing tenan kam kejai dia nyar kum kani kajai dia banan hakano kono pakai kaba penden kam kabengi khat kita kiten dan ram ni kena tekani kadai ka dynamics jam activity it evolving it's not static tekidon ki high significant ha ban lei bang yo ikani haden khat san atus nam kan kuat yaki next and call jam ke kita ki kun hajar ibadan hak Tynrai hak Niamtre di kumni remang-remangan ongki is so deep is so heavy ya balidan hak dia jemut
abang iyo mat lembaga ni ngingi sim ni kene bakat deh kacing pesat men sim les indak untuk saya ha ka bagi sim ni kene karai ngadu khat nyu trik ni kena blak dep bat nan ta ko confirmation dan sebab tang ini dia besok Kan persen kamu lu habang pada jeng kan dia sensos. Sensos ajar way katu kaman ra ike katu da national census kemudian kat way lu less than 8%. Kabangi lu ni boy hakum dum nata kada menda balengi wa bahkan ikan rom ni national census. Mindup saya akret dan bak bukan successful but ngin approach home ministry but security authority bahkan long compulsory in the column apa ai ka keteng niam jungi kan nong kata Niamkhasi Niamtre dia kamut let's say bahkan ye hadin diki complete ekne ka census process min yo correct information ka a population size badan Niamkhasi kumba kalong mentate kalong check ni melak manong siwe jikri ba sibuk jing kwa pi ba kwa ban pau kata Niamkhasi Niamtre sibuk don ga ba pi jimeton haru kom kata ya pi ni si kwa hi bakan pau kata ni Ang kibon. ka identity number 1 ni kwa ka identity number mana wai balingi dan kami proper ni ubriu tu briu barokah ni dai briu ni barokah individual ni dan lega jongka individual right tingi ko tum ka jaj penriu badan katakan ni kwa ta but definitely sukhat na balingi jer ni tho ni don kamut ni la register ba ka kan definitely ki right to badai kata ka don kin lup sadan hiru definitely kin lup sadan